e alama bongun koto magulanar kangin kilo singaren kedi IYEMUTO wok. Esisha kalwa bule Tubur Primary School o tem Tubur o district lo soroti kesi tere kina kede kada lo atukot na P3. Na ira polone somera lo Rose Kalume ngese balebe itere kine somero katyo kisho nue langiri aidules ngese yaunt opio Philip. Kanu aitodol kin nashoman na ajokan kote som apugan ngesi LP aikeuno ejana kine lo oprimarem nu kere nges ikeuni Apollon esomero lo abule Tubur Primary School Rose Kalumem obala erai esomero lo edukuntai okarulo ilukuminiarem nepetai ojatar ka enabalo idwe lu ede parete akwata kanyangon. Atukoto ne jasi idwe akaisa ngono alu wongoni sap. Deni apesuru erasa kaisa kanyalu wongon kere rai kaisa kanyangono alu kanyari. Atiokso ne jasi atukoto na. Etepedo esalete idwe lipu ichesi ete. Nare etepedo edekan kidos lipu isabo isini boto rikesi. So isana lebu ni edo ejidwe la lo sita iboy kin kadidwe lo P1 kede P2. Konyare rai parani elo seke sa iboy atukoto no P1 kede P2. Ado petionis bobo ne jai osomero lo nyesi akiroto na kipi. Imamete sokeda boy sina kipi. Sake polo bimasa kipinu osama enwe roko umame joko kani morso keditia. Kane jasi esisiak kesi echamunitos ebem terekina esomero ka ekadakada lo tukotona uniet noi aparasiana edou. In physical class, ablo Tubur Primary School, attending Ganzo, Etepedo and Sotu Kodike Samoro, Keribel of P2 P1. Imar Saipine Keritian. Yes, okay, that turns to a colonel where the rest of Kirajala and Semero. Rosa Bong and Colonel Angela and Spreading the Palala Bow. Agri reduce the Sumanara Tepedo and Costly Minas. That's the Samoche P2 P1. Kosodi Roberta Edonu la isishana kinan lo atukot na unietem ngis ebalam mamus na atukot ngesi ijaikit ashoman na idwe ebongi kwa noino etepedo jaunso kedani ngositi na lilim na ara edumun jobone be atenti lo naiyareit na ara jasi kede apede pedoeta naiyareit date isi direct na jidwe e palarakatita boy osodi kini yonda lo pokalu pelu e palarakata so edumi jobone be rangina tionisina menaso area munu kede osodi kini konya tetep dumi jobone bibo iso arabata desks no ara icholongo iliboto ridwe ngude menasa palarakata se menasi dwe akuria ude boy eraida gwo ne mamecha mrara do bobokede esishanakin Ejangunda Davida Egonu emeba lo komiti lo SMC nges ebala opotukesi opedosi adumunu ewema kane jai ojakotau kanu aigalgal atusi ni jartar suani ngesi na tukot ageu re esomerlo okaru niyare kede yare mamsi duntura tukot na no P3 ponbodu kuna tukono nikemu konyati kono P3 eringa kadi dika pakaini mamsi dumutu arena dumu tukoto jaisa kida tulsine dumunjo be sale buni mwalimu esana kini idwe ne owema lo labu la yueno inakisi sobera mengara kina isomera na kapa tukoto achilnema edumne molde palala nin isema blackboard bunyo bitotara dunya los tebore abore los takipi ne tionore wadika da re malumu angita wadika kosodi lo eboikit itunga lu otubur o kanslo lo soroti district tamna Bob Owiny ngesi ilipit apugan kanu angarakin esomero adukokin atukot tamango kwa pengare non
aswamu na pedo ngenero council o enero committee ka bosho ne gela kwenyela madbere nge swaro takie muto abunere ranyine be wero sakiro no depart rabosho ni womto beti dolo to yausa chamanari o meeting zikerelwa Shomano district ebe idio sirigin le pote soroti district local government orai under development or infrastructure development under the education department esomero le bidadu mneto atukoto ngesai abule Tubur primary school kwenye kwa na mamo nijeni iwori njenja pugan budget cuts nyo ipwani ngosha ane duwe jasidu watunis le polo noi. Kanuka TV is Phil Popio o district taluka Osoroti. Esomero lo Bishop Maraka College leja ikumi municipality ngesa dawa chamanar ke dauriak agera duko na etogo lo erai egoropa le dol tosisirigin nepetai imilioni na kwa tauni kanu aitojokar ashomana computan ka etatai aidules ngesa yaunt Martin Opolot. Francis Ebenu lode rapolone somero ngesida ebalebe kanoda isipedora uria kapedora imoi ponesho luda tukuni sirigini lu esomero ngesida dawa etojokare be isirigin luda Shomano karuka lo 2024 ngesida mame ponia yatakin ide yatakini ti obala da ebe somero ngesida kopekwa nake da uria keja sida otoma itemono kineta anwanyu ni da ebe somero ngesida pedora dumu na basi na isomero na ade pedori ayangana duwa isisha kinga manwe no polo kono ngesi aisi ni koki na uria kaita chisirigin no kiso kesma msi ata kitisirigin na ko so adukun laboratory kada arbalu na basi nesma mso yata kitori sirigin kada da ikoto aina kinkesi amun nejese nero tebaya uneti gweli ko elo mekaruma kaisumleti na polon ngesi ai bike na kan kere kada uriak kadi mwalimu kubwa iko na kan wo kere ne pepe anwana anyi be round maraka semerondo modern school model school it will be like Budo because kopana ageuni geuna kuko A level muoni kari angare dwa Shomani universities for district quarter Stanley Kurute rekedea Apolone cholongo PTA ngesi balada ebe kwa uria kangesi de jao to akiroto na anyu nebe agiaro karuka ngone abasi ngesi de dumune tidwe nepekeda achamon ni project an lude da unite somero atiakon kanoda anyu nebe Ashoman ngesi da ikeun akironu ida osa itemo kini kwape management lo Bishop Maraka College kesenu bonebe ai todoli kin akironu le milipito sao ria koni kabra kada agwelo na basi ido dai bweke na peta no balasa tamare be agiona tene karwa ngon ikoto se basi ngoni ojai teterelo se lo kaedwe otuas ebenen nena krosa che ni dai bikakin yisina bonebe ai bikakin e wall of face agioni osemero ane owaelo ikamara kari dormitories tetere mame duelo manarte kinga owaela pesur kedo owaele sap do de chain linking on e amuni kwa ne chain linking on a ngaro teachers quarters na ara mamji pedori ai direct koko yena mete atubu nyoni e fence dena kirachie no dali mokina oriak kwape aura kono munon nyesinu bonebe ikoto auriak atachana kini kapun koto mapak teterili mokiniso okesi nui koto aswamu koto mosemero o benene esomai kotenga gena isiala mikini eya itenele semero kano ino headmaster Atutubet edue noyo omaraka ngoka pa orian eyala mikitenga ya itenele semero mambere be yata ito sidi obore bere o school fees sikota isiala mikina ya itenele semero anwa munora oriaka wa joka boni no akota ngalimoen etonga kera oriaka kerebe achamuta etachikapun neselo si semero ngare sumunike ka tawa ile misirigina tachaka ebeitori tetera tojokara Shomani na eduwe nara wanya ngobe Atutubet somero eduwe noi de yala mkine ka tawa ana Shomana na Maraka era na ibu sesinoi ebe borole soma soto mo somero era lwe doltosi ida administration e somero edi teacher na pepe ke dike mwalimu nu kiare era lwe ko prosi akecha swamu na yatakani chode bala nyina so na work titles
Sara dong nade polo kiti noda shoman kokumi district nada raingis da pejona dio penada jai toma auriana tena ekaru ngis de bui sinyi koi kauria ka kera wanyune bera unosulude gangeta na peta no shoman ke chanyu no primary imere ai gangitat shoman otoma doketa itina ado senior bon. Kanuka TV East Martinopolo kokumi municipality kumi district. Rex berenu koliswa maona kotoma pakana. Olap osokosoko ma atomo nangon okarulo iluku miniare adekana ebola nes abu obuangun kogulu masindi barara ido itunga kwatangon akaisara lukany kes apotu ikatutu adekana idoli okarulo iluku miniare kedidopet. Arasingunu koliswa maona kwa na gwela na siber ibongun kotoma pakina isopana.